کاک محسن گەلک سپاس بۆ دەمێتە ئەم زانن سەرۆک وەزیری عێراقی ڕاگەهاندیەک و عێراق وێشاندێکی دروست بکەوش بۆ ناوبژیە یان ناوبەریە دنێڤەرە ئەمریکا و ئیرانی دام دەزانن عێراق کەتیا دراوەکی تەنگاف ji ber wê aloziya dinêbere yan girjiya dinêbere Amerîka û Îranê da lê pisyar ew gelo heta çendê Iraqiyan ew hêz û sengiya diplomasî heye ku bi erkekî wesa rabitin. يعني ام ظنين كون كروشة عراقي همش آلي فروري عن حكمرانية و همش آلي كي أمريكا همش آلي كي دي إيران حكمرانية بش تردي سر عراق كتن وهر جورنا كتروش هلاتا نابين عن سر إيران چی بیتن ده باندورا كان نيجاتيف سر عراق جه بیتن ديار عراق حاولت خدتن چون که ظنين يعني هم باندورا إيران هم تركيا سر يعني أمريكا سر برند أو شانده هاتي يعني حاولك بو نزیکرنه یعنی هر هیچ نبیتن او گرجگولا هایدن برای هر دولادا يعني کمتر بتکرن و از باورد کم يعني عراق شت رولکی بینیتن چون که عراق هم يعني لا انگری امریکا و هم لا انگری ایران اجیش برهندش برجواندی امریکا و ایران هر دو کات عراق تروسات نوین ده هيا بله برهند است يعني عراق راست هزا مادي آنه ودي بشري یا کما استراتیجیت عراق رول گرینگی عراق بو امریکا و ایرانی گرنگ بله بله بارم کدی رولک هبیتن کاک محسن مزارن عراقي وكما قلتي يعني كاتنا طنقافيه كمازن وهالبته لانن عراقي جيك جدانا قال لك شو انا بشتفانيا امريكا دكن باش كري قال لك وانا جي بشتفانيا ايران دكن يان لجير كاريغريا ايراننا ابجا هلويستن جي عراقي درت كيف ان كارن تشاوان هلوستا بخينن يعني مزانة عراق دا سه مال عراق دا حكمراني كان مال الشيعي مال السني مال كردان لي يا دس حالات دارترين يا بالا برسترين حكمراني عراق دا الشيعان مزانين يعني رول كردالوي آسين نسر آسين نفنتوي هروها رول سناج بكجاري بيقونا غدا لوازة برهند لانجريا الشيعة بو إيراني دي بتر رول خوبينيتن وهر وسط تعامل أمريكا جي بتر قال سروكي حكمته دا صلاة دار چونكي أو الشيعة حكم العراق كان برهندك روليوا برچافتنش هر دو مال دي بله باشا كاك محسن يعني جهر دو آليان جي أمريكا وجي إيرانيان أم زماني قفان دي بهيسن شاف سوري هنا قالوا دفي چاوا آماده كاريش بين كرنج بوم دانوستان هر چاوا دست بكيان جي هر چاوا اگرجي نمينش بو زمينه خوش بش بو دانوستان دنان يعني ده ديالوج صار وكرم ده يعني ده شراو ده ديالوج دي ده كي دنگي خو بتر بلند كتن او خازيت مرج دخول سريه دي فارس كتن برهندي او جف بلنديا جفا شلاي امريكا و خازيت بتر بو ايران داگران بكتن يعني مرجن امريكان نتوي بتر قبول بكتن لبلن چند دنگي ناکوکی و گپای بلند پشت پرداج هند دنگي ديالوجيت نرم پشت پرده تکرن و از بارم داویش داده ایران پرانیا مرجت امریکا هانی نفرتوی قبول کردن چونکه امریکا روشا اسلام و سیاسی چه برای شیعی چه برای سنی تلاشک آلوز دایا و پیشکفتن لیبرالیسم و گلوبال وکریه و ادی تایبت پشتی نمانا داعش ادی رول اسلام و سیاسی گلک گیم بویه جوانجی ترکیه و ایران ده هر دو مسئله باجدن بله تبحث تركيا وإيران يكونوا مثلا إسلام سياسي قال لك خلق لفرو بلكي الرشلات نابيجي وصا باور ديكنكو أمريكا ناخوازتن إيراني بيشي يعني رول إيراني كيم بكتن يانجي إيراني وكو قال لك باور ديكنكو دخاز أمريكا دخازتن ريبراتيا إيراني جناف بتن يعني دولتي جناب بتن جبركو دفيت وان بهلت بلكي جبركو بيوستي بو هياكو برامبري تركيا نها دميدا برامبر تركيا راوس حتى شدي تو دقال في باوري بري ام ديزاين دو جوتن كل بر هم بر عربستان السعودي بتن طات شدي يعني بله يعني وقتی دیروک عالی دیروک که پیدا کردن آتنا خمینی سال هفتین ایرانی خواستن برای کدنا برای روسیا و نفتا کندا بیدا چه کرد عالی دی شیعه 15 ساده نجمار اسلامی و شیعه باوری بخلافت نینه برهند دیروک اسلامی دا لان رق اسلامی لان سنه بویه یعنی دیروک داشت دست به که انفالا قرآنی و حتی نو که لان سنی یه رق و تند بو برانبری عالی خو حتی فقیر نسوت نکردن قاعده و داعش علیه عالی سنی بوینش برهند دولت روش آوا گلک شیعه نو ترسن هم جبارای که هم شیعه نرمترن سردار خدا برهند رول شیعه دی یمن داد عراق داد سوری داد لبنان داد حتی رده که بطرف سرکتیش بره
وان بيجني بري سني وكي داعش وقاعده ورول تركيا ونكالاواز بو برنده يعني امريكا هم هوجيب ايراني هيا هم هوجيب تركيا هيا بو مساله كي بو درباس كنا برجمان دي خود روشالات نافیندا يعني نه ایران حتی داویش ناف دچیت نه ترکیهش ناف دچیت چون هم هک وقت نمونه بین البهار عربی بنیریم اگر نو که ایرانش ناف چو الټرناتیو حکمرانی ایران بو امریکا آن بو دوری کینه برنده از باور کم حتی که الټرناتیو که برها و عقلانی و منطقی الگور في سردمی بگنجیتن ایران داد به قناقه دان نینه بريز محسن عثمان اندامي بري برلمان العراقي جبر لي دقال دنج امريكا بو قالك سباس